Legashe Imaram now being Ajalatum Lake Yazimik Show, he Shalami Lushidalaye. Jane and Soda Haja Itumui Jan Pay Hilly, Matai Lagina Ajoitum sensitive Salaga Hayatam Hilly, Itumui, Tang Shokta Hilly, take Hangayi, Itumui social media he. Kathada Shijin Rakalaga Jui Maram Hilly itum the Jan Paisa Kavai, Hina itumli Gyaka Kamashung Bao Mi the Lay, Gashika Pa, Zagashi Kamata, Hikatawi Bong Li tum Jan Paisa Kavai the Legashia, Ojakani ituming a Jali Rangarum Mi the Lay, Ina Aniknili introduce Sami Gay, Karesada Mr. Ngatinkui Jakoi, Ahi senior journalist, Times of India Li Sadalaye, He Masarang Laka, Ahi Asian News Internationally Singum Tumralang Jima Kaning Kanga Daily La Kachunga Saraga Haya Senior Salaga Haya journalist Akane Kakani Lee Madam Sally Kapai Manipur correspondent for East Mojo Hili Otsadalaye Chimasarang Langaraigaja Madam La Adam Gasanka ANI Li Kalakanga Day Likachunka Otsara Laga Aja Itumi Ngalay Hili Dada Otram Natsumi Delaye Oja Kanili issue Jan Pay Hilly, Ringapaina welcome Saga Queen and a soda Ningashi, Kyakashi, La Pong Shok the Laye. Aju itum we Jan Pay Hilly, Oja Kanili, Kang Hanji, Hida the Sangai the Laye. Matai Lagina itum he media we atamli ring the lay, how gida Kalahina, Kachungale roll Quilaka, Ringaparing the she, Kashika Pakachungale itumli, Narel the lay, how gida, Huey Maramli Jan Pay Diomega Sangrum Naye, Kare Sada, Remit either. Social media he kala he itumna kathada shijin rakala kajihili the omega hangsang a sangai the lay ojana remida hanga ming sangai. Ning share Chakrin Chan Payli he that take a quick knowledge develop salala hikatatum itum papta room. Arihon social media li Zatakle he itum the social media he Shijindakle he Kiaka itum Bantar Kasara Kregi Kalaki ki Hiena itumwe Kanaga by Hisaraga itum likin he salaga he Shijin laga ki sabitule greater paying room gigi he may Ningshilage Atam Hivang social media Gajihiva Ada hanglak sejika ara powerful samai kap kaja kutlaya khang sa khai ni kha hi kutlai hi singma man laga itum number sijin dai ke itum klat da hili maron chigi ji maron chi ka paya kutlai nei ta hangai iwa kiwiwang jilaga social media hi ara second we alungli minute we alungli ogthi wapi gai ne Jena journalist itumwe brain kala khangte hiva ngrai fulaga itum atam gajita itum na selection editorial team na kala video jiwi kira channel jiwi team na ma talaga na selection laga kashok nei ka social media hiva ara ngalang da ji hoga ka ngalang da ok thina theiga pai khira saugda itum na ma ka pha itum na yon ka pai mathala ke na verify masa kwila ji hosok khlawda na kala itum li sachu ka pai le khlawda na itum krat da jilim ron thire khuiwang jilaga arihon atam hi naw shinaw ga chungna kala thata hili khi lakhla ga jim thaila thata iwi like now hi chung da sam phang kwi fai wang ta lang ta awi pros and cons ji marriage and demerits pa ma phani wali la ta pat jihoga khai le chen hi controversial ka sa ka chungla sam phang da le hi paisa da ina hi khim I ari ari chang I khim ma juk da le ji da da hi na khi naw da khi sa chuk pai le ki jima ma phaning le la da caption le mi ba pha la pat jihoga ji I chak la tu bang la jong sa chuk pai tra khale Jena itum machi hokarang laka tada ara fact check hiwa thalake na salaka kathak pajili mangahanla khamashung pajili kale itum kana ga pai apong jili sichin khui khwai sasi je phalak rada ye hyang sangai aju
ini kini arui program agli wachangai TIPR na organize kasa TIPR we government we official sa lagai na ji ho shok ta klai press release ping statement ping ji ara AI we atam sau ta lang da ta ta I we achak la na we achak te sham khoi la ma khring ji la ta kasa hi ka tha hi ma lei pai vai ta TIPR na la ju organize sa la ga ji we ashiwi website ji la launch sai re Facebook page na ja fact check jili athumna ara screen sa gi jine jili ma shokrang ra ka mi hi ka cha khamashung ne da la mu khuiru no arwi lang da ta sa khui la ga ma khamashung jili la ku ki pa shin la ishi iram na naga ping na la ta da ku ki pa shi wi mawong ji hitai ta da national ping da sa sa pa pha jat ke jila tara ga sam phang ta le ar hon hi kha yeng kha naw ta hi mam shung ne hi fake ne o chi ne ta ka shop la tara ga le pa pam ta le je na hi danger sa la kai totally ar hon hi itum ok thui ta le je na media handlers ping kala the Facebook or social media handlers being jausa da ara jidai ka tong na ara mi ka tong sang kai hi ping hi la mathala ga na machuk ka chak la ka jo ka si je phare itum newspaper kala thala ga na organize sa khai channels TV channels being liva kigra ma thala ga na ungjang la ka shift sa ka chak la ka shift sa ka chak la ka jang news ye amuji le hi khuira hina matha mai thuye or hi thara the lastly ya really ga ji theine kha social media li chi malaim no ari changki jena editorial team na newspaper ga publish sara ga ji hi tu yalla cha mai thui ga ja matha mai thui ga ja kala masa tada mina phapta pai mai thui ki ga ja tu yare ne ji hok shok ne amuji la select sak la ka khira ga sane ka TV li la chi papa me editorial team le certainly ka itum social media jim lem ne je na hi yarui na phapta la ka shop in dang da social media li da king la ga na zat tak lai ping hi machu ka sak la sa phare da okay madam Nalajili the supplement sang ngai lela ai da in la supplement yo sao ge thada ame khui de khang thada have a powerful tool la sa hin is la internet age sao ge the social media khara wen itumi thada apam ka ta dali ga bombing la shimling a nai me da athuna homesick sa salala ituna shimwi content ga tha post ka sa chiba athumni la watsil la ka ring pha san bang isla ka social media sing laka na we followers chung vai wanga thame queen khang thada without second thought mi ga chanli saga sa trak le isla ki wang le jika once na we social media either Facebook Insta or any social handles li quicker yoda nana maybe like after few seconds or after few minutes li nana quitawre sa halla mi kai kan ba screenshot khoe ka ba it remains forever in isla jin thada ithumna social media li any related information, any related content update ka sarani tada second thought le laka machuk sa laka in hi tada saka ka ba iwang kala ya really in QA na kya ka kana ga bai informative sarak le ba hi ba itun social media ga sing to only chung sangai kala social media ji create da ba na I ka to hi social media access le na smartphone le au ka dang je na ka to hi journalist na lo khuyai ba isla ka difference of social media li migagai na itumi athang mi khun hang the news itumi comprehensive news ki khle je ka ba ari news ba heba pat breaking news and ituma mi gai ba isla breaking news shop ta kle ba heba accurate information kle trani fact check sai la ka usually ituma mi ka kajli ji vai na differences of social media na actual ko itumi media, newspaper, electronic media, or digital media hi really difference likhlain isla. Jena thada ari thada ringapha adamli migaga
bao ping hi bak tong nu ya we ka ari phau da la ari ta da current issue li yang se je ka ba sensitive sala ka ye information mushung sala ba ye isla ka community akhli individual akhli sa sa ga bai sensitive information khale hi ba ba itumi social media uses ka only hang ngai ba main sa da itumi imara mui ni ping li hang ngai ba maju ka sak laka na front line ni cha salala back office li pam salala or shi thada khang dei wi field li da na pam salala na wi information ji le laka na pat ma mi ka haila oh in hi mi khai ka ba itumi aruri yurli thada shok ta li sa sa bai li sal bai jil maju laka sensitive ka sa ka ta hi ba iwa ma mi kang sa ngai ni pau ji ma shung sal la ya plus miya na social media li update ka sa shan ni comment hila im mami phang sa ngai ne mi gai ba mamu juk tha thala thada comments mi pa alaka sa ka zil le kap te post na post mi gai sal content ba ji mushung sal la comments sa da clipping jin la sensitive ka sa comments la ka sang wa zla jin na ji tha jila ma sang phawang sa ngai ne atam hi jang ki ba sakla ka ya atama ko ma yur bang wa jin social media hila chik chang me da shichin se ki ba hi hang sa ngai okay ne shi ji da ari ka hang da oja khni na hang hai da ajui yurja itum wi yurena yur khang da ya ka conflict le da kle adam hili chi da da media shi ki jin hi number sa la ka chungmai da la buk khang ba la sam phang ba bam da le khama shung la thing jang da le chi wi ji li khang wi la ka chung la jang da le ye ngayaw ka pai ma ngayaw ka pai itum wi khang thum dui ka ji la ma le le ya da hi ka da hili hiwe na da hili victim ma sa ka wai hili ka chi ka apong ai na ngarer ka pai le ra do da share sa ming sa ngai le hila the victim media we victim mang sai ka bai aju we conflict hi ka punga pa da khle hili hi ka tha we na itum khla da ka da maintain sa ra ka chi chi da ti o mai ka share sa ming sa ngai arui hang kai da itum kasak wasak lage kha arui front line li chat tak khle ping hila phone sing ser tak khle ni jena kachi ka tha wata ta nam khwai ta la ta chi ho jat le re ji phone na hi khuiro da la athum ba na pat upload masala ja mi khang te li mang yaw rang la ka arui internet li ta ma ji ho ka rang la ka ja arai ithum tang khul jaw se ima tang khul ping hi ithum da mathala ge na khi ka salak se ka ithum hi ara strong media team ya center ra khang wa la ka chili arui chanjam sa da TV news channel la khali ratakli news hi da pung gi every minute da rarong sang da India apam ko tong we ne jang jenara rarong sang da khli ji wi li text li ga pumping na khui shop la ga oh hine da kira sa ga ji li mathala ga na selective sa la ga na news li ka sang tha da itum da ji wi system ji ka shaben dang da sa pai kha media team media center jili wachang re chili caption hi tha gai ni chi deu ka mi la ga athum wili wachang aur no laga athum na shi jin ga pa apong na chi ho shok si ga ja hi phale sare ka tada every tom dik harina tada hili wa khui la ga hi tha ta le arui hi tha ta le khui la ga ja arui ka khui hila yeng ga pai la le bo ma yeng ga pai itum da phone photo arui photo ru no video ru no khui de le hi itum mi ping wa horizon door horizon door in jang landscape pa maning la horizon door in hita la ga thak la ga na khrei chat tak le ne ra ga hanung ri tak le ni hili khuyai la ga hi tha to wa le la ga hanung ri tak le ni ji mi na yeng la khi ra ji la phap ma tar la ga ngthwai de jang ma tha la ga na tha ta khui la ga khui gi ji cha la ga na khui mi ai la ga ji ho mi lu sa bai ga media center ji li arui thum kegra nga wa la ga number nga wa la ga whatsapp en la khi re na chawa sang sare la ga athum da every hour no 1 hour we along li sang ga pai ji hi tha da le ji accurate information ji mi shok sig ja ji phare kha ina I we personal we wang da tha da arui atam hiliwa ji hopa phai ga
itum chia thanga matanga wa kong lui re ka ja sensitive ka sa tamli ne chen hiya iwa masang sak ngai ne sabai ga arui tata media hi center a hang wa phung re itum aju adam hili now the wa sak ngai la saru no ka aju hili strict ta ja strict sala ga ni yang sang la ga hi thasi ga ja ara itum bui wang la mashun ji la jang phet pai me re ka kui salu ki sar ka phani ji every incident shock the kle hi apam kui the kle ji kham than de se ka athum ban ap ma ji hol ki atam li ji hor rek ji je hi wak center we na ji ho shok tu Facebook page la Instagram page la WhatsApp la athum ban first ngiaw run mashung lang itu kui eva da aju hi sensitive sana gai li itum nala just kasai ka pumping itum ki ka li ka mazang la da phone li yang ka pumping itum mai nala thai ka kui ji da pau hi after spread sa gai wi thi li mang yaw mi lu ji ga ji hi da hang khara hi la lai kap ga je na ka hang la da video kui ser sa la control room ma ka li ji da media team hi li itum personal ina sen massage so naw ping re da pau ma mi ai le yang kha ji da wazang na ka atum na hipa hi ji ho pai hipa hi spread sa se hipa hi ba itum wi khang thuma wi wangai na ji ka tha wi le yaw gi da ji hi mashung la ngai da khu yo ja na ka hang ji ya ri ping na la ji ba ji not sa ming sak ngai ye dai la ina volunteers ti pam da klei ping ji yang da mem na la ji at sak ngai le na cha ai thar fra sure arwi Jammu and Kashmir we kigra atama khli jang jili kido sipai no control south la president rule la maning ji thai thada ji hun ga ji le but ji second a ji thada ki ro sa gai ji minute phangam da makam de o de ga to na wasum gai ji da ji thada arwi now the wa ji ma sat mi lo ma chat mi lo ji ja thang selling na kang da la upai ma lai ji chadai ga je once gone it's gone forever ja sali pai in a delete sai sal la I we post ji khang dei na mi khang dei live forward side sa ji the ja class pai la gai le media control room center a khang ba phung re selina eta sa sang la ari ame queen khang da me main sa da front line li da li camera quilog ji documentation wang ka hang re the shit sang is la every single incident ari we current usually yangai ka ba documentation batra ka san is la either abo big na raikan pam da clear no or front line bomb da clear no control bomb da clear no documentation hiba tarka sana ge maybe like few years down the line issue we ner ga by human rights chongen lang rer by place haris la kam ajab issue we main control room li le da clay chain of command le da clay bing china athum ma barang kha hiwa ma jo shok pa emre kho kiji ba hiwa communication le phra hi athum hi communication cap clay da atla thejla plus kap kwi la kha jo shok hai ba hi la in a phaning kha wa thada anamya li jo in a chamsa na li jo kha wa trust le la kaina na li mang share ka sa ko da kha jo le rizla kha akshi shok hai wa jo holo ge indirect ha thada khang khai ni zla mani jina na we shim ku sa no or no we best friends sa no sensitive ka sa issue we yuli sa ga pai le ka ba thada kap kwi laga no we phone ji hailo plus na jo kali jo hor le jiga to the media center later clay khale la le re de chi sang ki bai na ma le mra aru atam ran khale ba le re is le yang jena iba ji ba leng sa ngai na kya tra sai la don't ever share with your family members your friends to anybody except those who are in charge jenis la ti aka ka khni sa da ishabung raping na raikani pam da le chi mai life la zat ka chup da le izla main sa da central security forces ping rao ga da i thai ki chi yang ogutili thekang sakla akhane part pa je da central security forces na without any permission ramli ra ka zong wi ji tha wi ayin le omo khamya ya ka athumna da na central security forces ne je ka ba I apok sa da ngahan ka phapha khai ji da nali ngahan phapha kamshunga ma kamshung tuiji wa kashunga ma kashung le kangan ji seriousness ma le ji da theizla
Jina da isha bang rally la isha bu main sa da abung rapping lila nutum na jigita situation face ka sa chan liba nutumi tada kibana jigita rang jing sai ka ba kibana first sa da atumni face al ka question sa jibahila jibai spokesperson akhla ka bang santra ka sai hange laka khaktum sa da ishiwi tada front line ni ka chatping hili iba phong sorai na atumi acha ga mai hila michi thing sangai mne ki bang le jiga atum hi ba hang se jiga ba just maybe village volunteers nisla atum insurgent ga thali da sa ba maning nisla ka hi itumi akon hi van ga thar thani tada alila legal action la kwe bai zla phong sorai so dai ka ba jina tada awi safety bang la phaning la kaya jig tha je ba tada social media li trakaba isada active amasang sangai mne kam desada istumwe misakz o gati gata amuhi hi social media live pongso raina update ka sahi na ibangwa mai tata for example media being bangwa ituma chitra ka sana isla phat khuilaga that is the proof ne isla ya ka family members ha khoi bangwa jiba chakshila ga ya ning sa tsala ga ya content a khanawa jina tata itumi family shong muchuk mi lakaba jigitha jila upload masami chiba phare ge jiba hi sada iwi thei khule share ni shinai da ka chung ka thei kui tam kui da ilang han man la la thei kui lak da le nga na da le ka tong na lang rai ka ja jiwi ka tong je sam phang lak da le re da ari wi jili la hang ma man hai re da ishi ajui hi ka thai li ithumwe kaman sala hai media platforms pingi like FB na thumna ka hang ari ji ka hang na da Instagram ra no Facebook ra no WhatsApp ra no shijin laga verified magasa valid information makhaning hi da khare wi ga la video ga tha ji ari hon wi sa wi la ga chat papa or information da long na we na ka tha na ping we na kharala ma thaila na yaw zat papa hi ga tha hi da sa zat ta khle hi ayin wi athishur da tandi mi ka pai leila da ayin hi wi ayin li loli tandi mi ka pai apong ji ga tha leila la ga hi ga tha ping hi le da khi apong na control sa ka pai le rak lag ji ji la thai ngai da le ji ba ji le share sa ming sa ngai itumla va bela kind of a theme ne ayin ji khi me le kle da yang ka mai da social media li fact check masakla da pat me ka hai hi da cham sa na ngui sai ka ba cham iwi information mo khum shung ji mia hana update sa mi how post sa me ka ba ilila sa ji is la individually yang sai ka ba defamation case ta la pan pa is la either social Facebook didn't know install didn't know any platform li tada mega hai jiang jimang maning la fake news spread sai ka ba mai mi gai gai na ba fake news spread sa la ka propaganda wi mongen lang ria ways la ka hiba mi as a whole community bang sa is la pau ji fake news ti ka ji ta face sensitive sala ga fake news sa ga ba itumwe yurjadwi security pong chong na sa is la plus hiwi mia hana nali defamation case pa nai ka ba jiba ina thei khuli ba up to 2 years ka thai ba jeli la chang hai by chance le isla jena na we na information na we sources ti kya khama shung salala official sala na confirm sarang ka ba thada pau ga thai ma mang yaw pa phang sangai ne especially aruri shock the situation ba hiya jika mi ga dong na aruri nga nangai da le pau hi ba ka thada le ka bai ra thada itumi teenage aruri tension le dak le hi laga mia na WhatsApp li actually sadang yaw hai jiba kya social of WhatsApp group ya le tak fingertips me is la jena thada ina ga them na da ina pau first among na da jiba jim sang sa gaim ne hi ba hi le ba khong tra le da i ba ji tena hang sang ji arui itumili he we misuse sagai information he itumna misuse ka sakala ka chikita itumna hate kala intimidation he kata he we punishment la thata lai papa me Indian penal code li ya arui kito 2021 we IT information and technology village aka rules aka ngawata leire ji jena jigthali ki punishment ji khisa paila kra ji detail ma wase
kai tumwe tata itumna katong na la thei khai creatam li nagland wili mi ka chi ka thali tata matui pa pha Facebook li post sa pa pha chena even tribe chinala maring pha ta arwe call sa la ka aru ja te chi da kira sa khai la le pa mai re te chena he we hear serious offense agne tata social media li honda ipa na li et threat ka sa chi wi chia ka pai na ne kha Facebook li or kigra li social media li thum nei da gai cha itum nei wi che thukla ge na mam juk ka ne hi va sakla ge hi va mi ka dong na thei la ga tata mai ga shi chi sambang lak tak le ne even I jail ma ajang sal la na ji thai ji ge ji che in na tu phai ge ila iklat la sa chu mi ba ji li la defame sa mi ka la li threat ka sa chu ba ala tata tra ka kala even tribe in dang ta in the tribes in dang ta la hi va thadi yang shi khang rok we khwi rak bai we chances ka chung lai ta khlei ne je na hi ka chang khat va hi masala ge ji ne itum I we comments hi issue we va agzang lam ning te comments la fu pai ne no we je fu khrang ne even social media li la thada khi ka pi lak ra I khi san miak ling lang da in han ga ji thada khrol thui na nai thada WhatsApp group ka thali le jong yet ka pam Facebook li la da chi da hi yet pam rok ka now ping hi jong ara da thui pop ping hi sing pa pha da le wo da mai atamak li atam na ne ka thala le hi chang hi wa arwe achu wi atam chang hi li wa atang hang gai da jong itum hi strictly monitor sa la ga itum khlat na la arwe samon sa la la thada hang jin khami hi ka hi la ta tarkar sa la tam rao je de ji ne itum ka chi ka tha ma thala ge na kupla ge na follow sa ta le lak da le je na atum na khi ka sa la ge re khui ma man la ga hang kham tin da tarkar sai okay ning shi da chi jili da ngasun la ga aju itum smartphone ga sing hin maram sal ashimli ka pam khar now shinaw ma dei la da phone hi sing rok se raw gi da ariwi hang hai da khangwi pau nga yaw zat la ga hi ka da WhatsApp group la ka chung la shok bam da le ning la da itum na ka thai itum wi phone li la kya kha dargar sala khla ga jima thai la the group hi wi ne the admins bing kya kha da group nga te da sem la ga jili ra ta da klei pau khanga yaw hi na ka chung ka pu khanga pa hi la sam phang bam ta hi ka tha hi group jili zang da klei mi bing jin na ita da pau mi ong mi wala ga itum ni pung pang sak da klei hi li group admin bing na ji ka tha ji escalate ma sa kha vai atum ka tha da ka ji ka tha apong ai na da atum na control sa ka pa apong le ra la ji pa ji la da thai ngai da le ma wo group hi la chung nai da hi da rai khon itum wi rot khamra chan conflict khi sang da wa si ja ye ndang da la mik thak la ben sa zo ro phone yeng chon yu am ki da mong sam la ji tha da sa da mi ga tong a ji tha lak da le ra a ju hi le a ping la ngana ngai nai da jong je na yeng kha phone group akhli wa yeng kha ngai ga cha chi news same information ji ta group ko dong li zat tak lein chi ti lit ka sa wa tam ga changa kha je na group admin akhli ka sa hin mi a ga na in tha dak sai yeng ga group phanga li la sa da le di i na ga chang group ping li to athumwi atam shiman dak le hila tha da 24 hours li khiban ta lop mi da le ram te me ka manu ngai lak chang de phaning ka je na mathala ge na hoi athum na eda the monitor sa la ga sa da kle sham da kle je phai ka hang da kle ta ma khning ning ta ji ling bun kapam or la information ji mam shung thuru ka athum na lang da ta dilit sa me gi jin la pha me ji maning ka same ji group ji member a khana group another 10 group li tada forward salwere ji thai ga ji ra wa thui khai no je na hili chat khai group ji
cái tiêu nào khu vi group or year now we group quit thật là sung cái nữa chế na admin ping đó là information và milak đấy mà thà là cái nào khi đó verified sa khai mà sung khai news mà nên cái mà sang milu quý bà vậy đó là chỉ cái thà là đó tâm đi hàng chính đó lấy cái chỉ control mà sa ra rồi chế na sa bài cái đó thật là any khi đó information jang amu tata mina irasak by sensitive kasa information jira jang ka tata athum da delete sai mi aisa la now the verify sa ga jili tata ji sangmi ji la tar kar sai group admin ping we alung li la tra kha control sa hi le lak tale madam la la supplement ha sao ke hi we group admin ni matang hi le tata Facebook ka tha ba hi le ba admin we tungni tra le isla approve kasa approve tada post kasa in a post kasa I admin link ka direct highlight ma sam ni sa Facebook thaliba group admin ba hina dalaina scrutiny sa la ka rui situation ba hileba sensitive sa ba or informative sa ba tissue dan select sa la ka ba chiba jo approve sai ba ka WhatsApp ba hileba anybody na update sa ba mo jen na thada iwi thada thing khuli ba group admin WhatsApp group hila ari ami kun hang da the mia khana 4-5 groups li admin sabam ga kip anji yang za replace la laka admin ahui hila paid job la maning nis la ya mi ba lang za sala ba ye laka an khyang dam li maybe 400-500 messages kair sai ba isla jina jiba jiba la check masaram nis la jina thada aruri we sensitive sala ga haye hi dam li ba admin bing la yang laka no we specific group jili mi bing jina akjang makhyang makhning o thada sazu ga bai posai ga ba admin bing la settings li wala ka admin na mang share sa ga bai khang de bing ni share ma sa ga bai la sai bai la ru ba hi li ba sai ka ba only thada scrutiny sa la ka fact check sai la ka information sam bang ji admin ba na share sa bai la members bing di that is the only solution is la ru hi meaning ka ba control masala thamre social media na ina ikhlada kachakhlada monitor salaga responsible khogi ne meaning ka ba admin bing we lila power drama le hi control sa gi chi changai ning she da matai la ina nga na da klewing jai gli WhatsApp le no FB le no ji da admins bing zang da le ka chi ma thala ina na thum la maintain sang sa nga ye I thum yur we ikhalat da iram naw ga jile maning la ajo hi yur we rai sa ga jang da khle hi le I thum we bang le la chi ka tha ka ti awa sharo ka khui je na ka chung ka kan khui ka pa apong la le lak ta le kho je na hi thum ning sang la ina nga na la ka sak ang ina ka khui hi da gar sa lak ita khui ye hi pa hi lang han nga ye da aj hi ka tha atam hi le na thum media ping hi or la ka chung ga sa ka la na thum we through na I thum hi valid information hi la sam phang papam chi hi we ali media team hi na ni khani journalist aga sa da hada kia pong ina shuru khui da leido ga thada na thum na ni khani li lang shok la ka khang dai ping ka chung khala zat da le thada private way na la thada hi ping hina ga thada shuru khui pai ma me ka ji hila tio me ka share sa ming sak ngai arui ka chang khat wa hi jang I thum journalist sa ta I thum li la yarui na thum journalist ning ra na thum na hi ta ka pi phung gi na hi thai ka chi tra ka le te kai thum journalist ping hi arui ina chanam sa the Times of India we li kasani chena Times of India we chiwi group chiwi ningrin ngawai wo chena ra ashina ashwi ningrin ne na chathya u jine wo I thum na te ing ta tra ka pilla athum na khit ke mai ka khit mi au jine wo chena I thum li la I thum ba company group agawi achingli o chau gi da employee sau gi de thum de ba jong hi ka sak ngawai kala news presentation hili I thum na hili news ka hak nei da hi da chanjam sa da hili ajon hang PSF aka kap tha dai re I thum wa nga news maning jin de jiwi sakla kai pa ba jong news cha ma hak no wo ka awi apam West Bengal wila Delhi wila or UB wi misala chi liver
headline ka even banner headline nen ta ra gi no itum rot khamrat apam li sau ga kala itum na pyramid hidata kirak daji invert kito pyramid na atang ajingi jangi jibaji atumna tung ki ka wi ne the importance hidata chathyaw bo jena itum li la thata mai ka shapen dang de itum da ta itum wi kikra jai facts kala news hi watchot jiva itum thata mi papa me ka bi papa me ka presentation pa jiva itum wi news hi hak la na hi thai da hang la atum da mak chile mak pai la delhi le itum wi hek dew na wan thyaw la da ji delhi le ka pumping or tui baba khangte apam le guwahati le ka pumping atum wi ning attitude da satwi ka inu ta mai salak tre journalist pingla jena imphal le jilla itum wi news hi aru hon da ta cha khang rok mai te li la tew ka la yaw ga ta ta atum na le itum wi hi important sa ta ko ni khariya atam li wa 90s wi atam ji li wa 2001 ji wi atam ji li wa itum wi na otro thi ki sa da itum wi news wa ka shok lam shok mi jin da bi te hi ta atam nga wai bo mi ji kipa na newspaper ji kipa na on sa de le jang nga pu pa ji kipa ka la wi ningrin ji ki I cha wi no ningrin nga wa la ga group ji sham ga shok sham ga khui sa sa raw ga ta ji wa de shu de cha thyo je na I wa hang lak ru ji ko itum journalist ping ni la chui na da la hak na da la ma jahan lo itum bi sak pai level ena expectation ji ja itum bi sak pai da information je ta da mi ka itum li na tum ki sa da ji ta da mi ke chi question no hi ta la tra ka chat de bo je na hi wa sak la ge itum bi fam da ye ji da hangai in la era sao ga me whichly my expectation level level bam hore jika ba ari kana la aina le tak le hi ba journalist akhla chang is le yang ari to me information hi ayali highlight some bai bang ka itum hi imara mui mangli la favor sa da mag bi ba no as a journalist itum media ethics le amo jaw ga da imara mui press release mai na ka shok hila favor akak sa ta theo laka iwa phala chilla aruri ba iwa tangkul naga sa mo jaga da middle la iwi khi isa yang da le ni zla aga da presentation hat le klejti jaga da itum we professional right of first I'm a journalist one guy no iji ba mam like is no news ka sa tam diba jaga da ishi we kikla crisis le da grievances le da highlights hala ashi we shongla ashi we side story jila makhyang sa bai je it has to be balanced jibena me being na may never issue we body highlight na sama ashi we mar na da sai githa la dra le is le yang atama li gong jai na mai de ba shi ka shoga tam li mean sa the issue we media organization li gong jai li favors ani jila aga thada accuse le is la ka phala shilla report sa da kle jiva kongja ila sa de le ah ba shi ila sa de le aru yadam li issue ila sa de le ashi ila mak sama sa ba isla I uli ra shok sa la I ashi uli la phaning klungi jino media sa ga da jina sakla ke hi ga hi laka issue uli media house mak le hi ila ti sat man de ali ta le no issue tang kono wi issue na free hand issue wi ot bahi matalagai na isina promote sangai ishiwi ngarar rakle sangai se je ka ba ami queen ga hang da ituma riba bosses le omong hanga bayang jeni ituna matalagai na gi laga jo ba sala exact ituna kamiji tada ma shop no something or the other but tada jibak ji tada chains wala izla the itumwi the layout ji ja itumwi voice ji ta harar ji sa itumwi on media house layout shi jiba itumwi ngarar da itumwi movement hila talk to me da step to me la va bai ba tra le jino jine da ina da issue we kathan bingli la hangai yang media persona ka sao ga da pesa ka sing bing main sa da invest hang sangai la ka itumi tangko ri ga ka hina newspaper a la mak la hi mai shi ina zla
mi yurja kai to onga na itu mi tangku liver yangka na yezla leadership matana ye dynamic sana ida but when it comes to media houses achi newspaper le sai kajila dha ara function ma sa thore jila ing jot na yezla a hamang le sa jila ara function ma sa thore jina hada itu mi pesa ga sing ping main sa dal ka itu mi intellectuals later claiming ga than bing ni hangai ba sabai ka va issue we dedicated media house la akhang wala ka it me movement hila talk to me the quick ase gi bai I hangai hila appeal sangai ila jili akha supplement saw gane arwi ana selin ka hang jili itum we newspaper no tv channel no jong itum youtube please at the clipping hiwa da khigran da hi official clipping mo khui paimte rni number ma le ka jong jena official sada thing saksai chai ka rni number newspaper lu no kala itum portal le te kale online di jong hi ka tha hiwa officially he we na clipping book hi paim no jena here information that they are really fit ka sanda ka he we na officially that ki gra department bing na o hi thai da proof sada ki ra sagi ja ma sa pai jin da hi focus ma translation jena even tv la channel la that registered thalage ne jang registration like I rni registration like I ji ji darkar sai ji tada supplement sa kind digital media shong hang se ka cool times le re rural boss le re la chikni bam thain sa icon le zat le ka ari amen khang thada officially recognized sa se jacob newspaper hi le ran gai no jene hi bai ba muchuk sangai ning share re the dargar sa da khlei jili hi da hang sang mi ga to mi da khlei na la ari nani na hang gai da thaiwa da khlei ping ogala lansin yu pong le la nga chubai da khlei ping jina la machuk mi la ka itum wi nga lei le dargar sa da khlei rei sang ga pai apong jiba itum machuk lak sai ga ji hi la hang sangai ye khana wa sa da khang hana ga sangai ye aju media wi pang shop hi khang jon hi kya ka dargar sa kla itum khela khei ngrum sarai yang ma tung lila da hi le yari bing li media shi ga jin wi maram hi le journalist aga sa la ga nani wi side na shongai na constructive sala ka hai comments ka da mi ngai kle ga ji hi da share sa ming sa ngai khana wa khang han sa da yang arwe journalist hila tata I camera singi jause I photo journalist ni jause jena I minister akling so chatle minister we shipai bodyguard pingla chachardle minister jili mi ka chiktha na life atemra sausi ga I minister jiwing lemdi leitele I jili ngakra ma minister pa jili mara yep khwai mara shau wai ji wang pai amumanam da ji wang pai ra ka or ji maning ka ikhi sarakra hi ka lo question nang vai wo jena ka jang khat wa ali ngak mi khwai je sipai chat le la sipai jin sipai bu ochalo ananga ki jin iwa ati aling phithadai la iwa amunam gi da ji nam gi da jat nang phithadai la iwa ji nam gi jin da iwa je na paisa sam phang gi jin da o khang phitchi akwili mat pat ta chang gi ju ji li photo khani thum or video je capture sai sa ga iwa je phau gi jin da de ye ma kan bro wo je na athang hang gai da na thum journalist ping wa I thum lim bak sa ta ma kan ma da I thum bi hili ki wang da je kaji marakli vai ari question ji ra te je na I thum ngale ngaki ji ping volunteers ping kala khang te te la ta da cha chhar le atum la atum wa cha lo I thum wa cha ke ta da shamla ge na hang lo je ka jong I thum je nang chon ke no profession jili itum professional salai na ka professionalism je ngawa se je na sapai ka da itum hi ma ga pi pa phau se ma aju hi le I wi likes khui vai we I hi ra ga maning ne itum ngai first kan khwai sa se I ja wa cha se naw mai ga sing jin la khira jili minister pa ji
ituming lay ni jaus ali kan no itumui camera na or khegre na pen na kan vai abong ji phang rok siyo ji hangai ba Madam Nala. In the sauke in the tata iwi conclusion remark ma mirang kha tata issue wi tata CSOs kathan ping control room li pam dak lebing hangai ba tata whenever tata official statement ka song trandi itum social itum hi tata journalist ahane sala itumuli marazarang ka social media li sampang krai na chung me khajla jena tata officially information he showing sangai jegava before spreading in social media yang media bingli thada ngaran mi fulo jibahi iwe jibaji appeal sangai issue CSOs katham bingli meningai gava social media li tsar aure naga thaga ila sho zadai re de imasa gava ara chung ili question sal yawgi ji naga social media li gazadwi news in a cycle that is a secondary information naga itumi job to inform to the public nisla ka already social media link yaw la in inform sa ka ila justified masali is like you watch jena thada issue we long than ding no ngadeng de thada part khumi da lebing na atumna any statement ka song than ba social ari media bing ne yang officially ba ran mi lo officially thada approach mi lo je bai hangai laka iwi last remark ban ba thada aruri situation hili thada beisaw me phone sings le how ga da na ihi journalist ne ma khui bai ni zla me na we phone sing la ka pat chok da le kap khui bai zla arui na thang hang da social media li thata mi li punga pang sak da le aruri hi in sa da thada issue we monetize sa hai social media le da le handle bing hi we la problem a le no monetize sa hai na I likes chung me ka va or minute chung me share sai ka va revenue chung me omo ji shomang phaning thui khai la thada la thei kuis la china arui chang hilipa me tata content khamatha thada promote sa ka bai thu mi ngishan no or itu mi community league is promote sa bai le ka va jiba thada actives aina involve sang sangai ka arui we related situation hi sensitive ka sa bai liba jiba liba thada masang khamina phame shuk pe ki jil phaningai laka itumi main sa itumi khani thought being social media users to itum social media users ne zila jene thada pat update ke sal muhudli ba as na iwi aji wi hiliva iwi responsible iwi role la ka zangle ko ga ji bai ji phaningai laka itumi yur li sa ga bai content information hi ba masing mi se kala miya khana thada informative salagai na posai da lila encourage salaka promote saming rocks day ali mi bajli masasung vai wangji jibaji hangai ningslagai Okay, nishnere. Ojan concluding remarks mingai la. Kana uzada yari le hangangai tui the ajui situation hina baram salaga da hangangai le. arui salina hangai tata itumili ka thakhang han tata ka saji kala cookie na thak me bai shine ka chi wi jang chi ka tha wi ashina ashiba aya ga pie la ga aju kido rai aju sala ga aya tata aju hita ta sara da aya ina ga pie la ga draft sai la ga shok tha jitla arui phapda la ga da shok khai le jin da rai mu ku prang ra da la ga athumli ithumda ka pi ke athumwi tuiji kirasai laga itumna atumde shulika masapaim no goji jene itumba ma talage na machuk sak hui ka thak wi tuim lemne atama khle atumba itumna FIR lot salaga tata atumde case program pan sang serau si ja atumba sakrate jene ga pik wi ja tagam samni pik ngai pik no thangama badata phongshok phunggi gije mashunja ta thebung awgi je wonu jena je amag saphai arwe bias sanalaga I sadakle kachigthava I jine da ta bias sana matui da khlejila report sadakle jila chila sapai me atang ga da la arwe India today we ashiwi mercy jila khongsa chi athumija content je pa ga paim ning no
ยังกับไปนิ่งเลยแต่ปราคิดว่าสักให้ละกันแต่จิกท่าเจ้าอีตุมามาสับไปมั้ยอีตุม journalist เป็นมาสับท่ากิจเนี่ยก็เลยยารุยปิงดารัลละก็ทักจิมังหันกิจเนี่ยอาจจะจังฮิลิบะอีตุม slow and steady ก็เลยขังซ้ำจีอยู่คือว่าสักกิจเนี่ยจีมังตัดโอเคอาจารย์คันนี้เรียนยังชินายเลยเลยก็เชื่ออีทุมวิจารณ์ไปเห็นเลยนามีเด็กเลยทุมก็ต้องอะไรล่ะอาจจะอีทุมวิจารณ์ไปซาก็ให้หินมารำซาแล้วก็อีทุมเวรชินาวก็ซาดก็เลยจารย์ไปอยู่อีกครั้งเฮียอีทุมเวรชิอาก็ซาดจิวีมาชวนจะลิงกันนิ่งฉับกับไปก็จะฮิลีรายงานเรื่องละอีทุมชิมลิปัมละอีทุมวิโรลที่มันมาไล่ให้เซ่ก็ละอาจจะจารย์ไปซาก็ให้แต่ละก็ในอีทุมมีเดียหินมารำซาแล้วก็ฮิวีชิกจินวิกันขนาซาก็จะดาร์ก็ซาฮิลีทุมจารย์ไปงรุมก็ให้ฮีงานนาคุยชาคุยเสร็จแล้วก็อีทุมละฮิลีอีทุมเมนเทนมาทลายอินซาแล้วก็อีวิกเตียวชรุกก็คุยเมนเทนอินมาทลายอินชิจินขมิหินมารำซาแล้วก็อียูงตังก็คุยฮิลีอีวิชรุกฮีขมาท่าปงอินจังก็สักเสร็จลักเซก็จะฮิละหังนุชิดง่ายก็ต้องงลีขมาให้สมิชงก็สารโนมาทางอีทุมวิจารณ์ไปลิงอารมณ์ลุยน่าเส